Ya no molestas ni a los viejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! It's our time, take back the power. What's your plan for tomorrow? You a leader, or will you follow? You a fighter, or will you cower? It's our time, take back the power. What you gonna do when they show up in black suits, on the streets and not big boots, and they there to silence you? What you gonna say when they strip your ass away? When the task that makes you pay for every bit of sway you're running. We don't need to run and hide. That's right. We won't be pushed off to the side. Hey, what's your plan for tomorrow? You a leader, or will you follow? You a fighter, or will you cower? It's not time to take back the power. Yeah. Eta bostean egin genuen uste dut, eta Malauean egin genuen lehenengo Gasteizen, eta, bueno, Gasteizen lekurik gaur egun gutxi daude, esateagatik ez daude lekurik horrelako jaialdi bat antolatzeko, ez parkerik, ez da leku itxirik, eta pandemia baino lehenago Maukako lagunekin hitz egiten, eta, bueno, Arrasaterekin beti oso harreman estua izan dugu, 2000 zera ere jende pilo bat doa Arrasatetik eta Debagoienetik, eta Monterron beti eduki dugu gogoan, ez? Eta gainera Arrasatek baditu hor talde pilo bat, punk eta oiaren inguruan mugitzen direnak, erreferentzialtasun handia izan dutenak Euskal Herrian, ere, bueno, bere momentuan Igortz eta 360 aretoa eduki zuten, hemen Arrasaten, eta, bueno, ikuste dut ere alde horretatik, ez? Geneukan gogoak Arrasatera etortzeko, Maukako lagunekin zerbait egiteko, eta Monterron parkea, baditu bere zailtasunak edo eragozpenak, baina lekua izugarria da, ez? Osea, Arrasateko alde zaharra dago parean, lekua ditu Kriston zuhaitzak, osea, ez dakit. Nire txango leku oso aproposa da, oso polita, eta, irudi eginda dagoela honen txango, ez? Azkenean leku guztiatik ikusi dezakezu, oso ondo antolatuta daudana, así que, primeran. Bai, eskertza, batez gu baina festival bastantetan mogitze geha, bai Galizire junberri zen gehanin, o Gasteizko linea, o beste festival batzutare, bai, orduan, herrixen tokatzeanin, zango dizu, loterixe tokatzei bezala esten, baina bintzet posteku bai. Kurioso da, ze normalen olako festietan ez da ohituta olako lekuak aurkitzea, ez da, jode. Olako leku berdea, polita, paraje eder honetan olako festival bat egotea, uste dute guk ezagutzen dugu lekua, baina jendearentzat, kanpotik etorritzen dien taldeentzat interesgarria izan behar da olako leku batean jotzea, eta, ostia, bintzat kuriosoa. Herri erdian etxe zaharri zinguratua, ez? Oso... Etorri ginen behin, fiakras eta ikustera ez dakitze festi zen, zeo zer, dakit izena ez ezer, baina Kriston festia zen, arkadak eta ere bai jotzen zuten, etzen hain festi puska handia internazionala ez ezer, baina... Elkartasun egun pilo bat egin dira bertan, jaizetan ere egiten dira gauzak, orduan bai, alde horretatik, lehen komentatu duana, ez? Hor, udala animatzen bazen eta usten bagintun lekua, gu gaur bien neukan hona etortzearena. Rollo anfiteatro bat, hori berdea, esekuoiak eta dena kristona. Eta gero, halako kartelakin gaur, nik oraindik ikuste duzu eta duela urte, 10 urte erakuste dizute kartela eta esate zuen, ez duzu sinisten, ez? Sangre por rojo, nadie sangre azul. La van a basar de solo frente azul.
guretzako, betidanik izan da kriston referente herria taldeak eta, estenaren puntu neuralgiko horietako bat, ez? Baina izan zen, hasi ginenean deitu ziguten lehenetarikoa, ez? Oraindik diska atera gabe, ikusten da, jendea fijatzen dela zer ari mugitzen Euskal Herritik eta deitu ziguten uste dut, gero 3. kontzertu edo 4. kontzertua izan zen. Gaztetxean, una ilusión del copón goratzen az. Gaztetxea guretzat, ez? Referente bat Euskal Herrian eta gero taupan, ez? Eta ginen azkena izan zen taupa tabernak antolatutako... Baina, kriston jende piaurria lehenengo diskakin, ez? Bai, eta hoi baldor batera eta genuela, Javirekin, eta sekulako jendetza esan ziguten inoiz ez zutela inbeste garagardo saldu, ez? Ez dakit zenbat... Barril. Kupela saldu zituzten, eta beti arrasaten oso gustora, lagun pila, eta hori beti dauka zerbait berezia, ez, arrasaten. Tengo miedo, pero algo me obliga a batirme por un ideal. Puedo ver a mi lado de mis enemigos desde el arrabal, pero nada más usa más que mi cabeza mirando hacia atrás. No hay victoria sin fe y derrota sin fraude. Si te das por vencido, estás dando la razón. No hay victoria sin fe y derrota sin fraude. Saca la batalla. Egia da, agian azken dizka izan zela pixkat inflexio puntua, hartze duzu beste dimensio bat eta beste publiko oso ezberdin batek entzuten zaitu, baina pixkat izan da lanketa baten eta prozesu baten emaitza, ez? Orduan, nik uste modu naturalean bizi izan dugula. Gradualki, nabaritu dugu, egia da, taldea hasi eta gutxira, lehenengo diskak, izan zuela harrera bat, ego ez genuela, espero eta egon ginen kontzertuak ematen uste genuena, baina askoz gehiago, ez? Osea, hasierako proiektua jaio zenetik, ez dakit, hilabete gutxi batzuetan, jagaunden Euskal Herritik, eta ez dakit, jendea gustoko zuela, lehenengo diska izan zen pasada bat, baina gero, bigarrena egia da, beste espaloi bat igo duela, eta ez dakit, atera gara Espainia aldera, Katalunia aldera, Galizia aldera, atzerrira, eta oso, ez dakit, bai izan dela puntutxo bat gehiago, baina ez dugu bizi izan, en plan, ez dakit. Nik uste dela ez garelako, ez gara talde mediatikoa, ez agian bai eskuratu dugula nola diteko ez dakit fama edo nizer dakit, jendeak ezagutzen ditu, baina ez gara bat ere mediatikoak. Hau da, elkarrizketa gutxi egin dizkigute guri eta ez daukagu Instagramik ez dela, orduan ez dakizu ezala kostienta askotan zenbat jende entzuten zaituen eta gero, horregatik batzuetan harritzen gara, heltzen zara Burgosera eta bala, hostia. Eta jendeak entzuten zaituela, ez? Jasotzen dugun feedbacka da zuzenean. Claro, bai. No busco la gloria, no busco el honor. Simplemente me busco a mí mismo intentando sentirme mejor. Cuando son los caídos que dieron su vida por la libertad. Cuando la vida me ponga a prueba tendré que morir o matar. No hay victoria sin fe y derrota sin fraude. Si te das por vencido, estás dando la razón. Y derrota sin fraude. Saca la batalla, dejándote el corazón. Jerónimo. Atzo gustatu ziten Psikofitol eta Bad Mannersekin ibiltzea, dantzan baten, ondo hile ginen, ambiente harra ontzan. Rotenekin oso ondo bate, eta gaur batez Interrupters ikusteko. Behin ikusi genituen Gasteizen, soinu hona etzan izen eta gaukin gera ginen, así que gaur soinue portatzean, da ni ustez baietz, eta disfrutatzea. Gasteizko linen testigu hartu duela, betidanik Euskal Herrian punkaren eta jarkorearen inguruan badago kriston kultura, kriston taldeak, gehien bat kriston saleak, mugitzen direnak bai estatutik eta bai Europa osotik, eta bai Gasteizen bukatu zenean eta ikusi genuenean ezinezkoa zela bertan egitea,
Guk ere gainera beti buruan daukagu horrelako festival ertain txikiak egitea. Askotan esaten dut hori, baina bai, uste dut garrantzitsua dela, ez, volumenaren kontua, ez? Osea, badakit, festival handiak egitea oso zilegia dela eta nahi duenak egin ditzazkela, baina nik uste dut gauzak oso handi egiten direnean ezinezkoa da gertutasun hori mantentzea, ezinezkoa da zuk aurpegia ematea ahalik eta leku gehienetan, ezinezkoa da zaleak ahalik eta hobeto zaintzea, ez? Orduan. Que bueno, el entorno es guay, la organización es genial, el sitio es pequeño, el aforo es limitado, se ven los conciertos muy bien, todo cómodo, si quieres que te peguen vale y si no estás tan a gusto y muy bien, muy contentos. Ambiente derra goten da beti, lasaia, politxe leku eta itzela dau. Ambientia antolakuntza baitea gehixen bat, uste dela festival bat oso ondo montatu dela, eta publiko danantzat oso ondo dagoela montatuta. Ni uste du baiet, de hecho kalin jendi badabil, ez? Batez hemen Irati eta Basati eta Dat eta zona honetan bentze jendi ikustea eta iluntze eta hauetan, ni uste du baiet. Berez, ikustea jendie, orduan ambientui bada. Polita, egia esan da bai benetan, niri polita, bai. Ni ez naiz inoiz egon hemen eta asko gustatzen zait, bai. Bueno, siempre decimos, hemos venido al festi, pero aquí tenemos mucha familia, amigas y amigos y es un pack completo ahí, en plan familia además. Sí. Amigos, no sé, musicales. De todo, ¿no? Sí, hay bandas y sí, los Never Surrender y toda esta cuadrilla y buena gente ahí en Mondra. Qué buen ambiente, estoy súper contenta, súper contenta. Es una oportunidad para que todos nos reunamos, buena música, buenas bandas, qué bueno, estoy súper contenta, súper. Good night, bye. On the street, with your friends and drink. In a bar, on the stay at club. Another Saturday night, don't be silly, don't be good. Don't be silly, don't be good. Let me in, he's waiting on the road. On the bar, he's waiting for you today. Today is our night. Here we pass. Today is our night. On the street, with your friends and drink. In a bar, don't stay at home. Another Saturday night, don't be silly, don't be good. Don't be silly, don't be good. Let me in, he's waiting on the roads. On the bar, he's waiting for you today. Today is our night. Zalek, 2000 urtean hasi ginela taldia sortzen, ez ginen kontzertu asko jo. Eta nik uste dut, 20 urte behintzat. Bueno, 20 urte ez, porque lenguan esan uzten batek Mondra Underground Songs eta horrek kontzertu bat ez da gaztetxean emun gauen. Ez daukon oroitzapenik horrena. Baina nik uste nahi urte getxo izango zela, baina hori zen 2008-2009 uste dut izan zala, ez nahu ziur, baina bai, aspalditik, jo barik, aspalditik, bai. Nik uste dut joango dela, eta ondo egon da renkuentrua, bai. Beraz izia eta... Ni bai ustot, gazela bai igual, lasaixa igual, zeia aurreko urtien mejo egon deskontrolekin eta gero arkakin bezenak joten gabenetan, eguten dau lasaixo gatozela horregatik, baina berez, egon birko ginen urduri. Bai, egon ginen urduri gaz. Bai, aspalditxe berakin egon barek eta de puta madre. Bai, beti izan gara lagunak, baina bueno, sin más, bakotxean ibilbidea desberdinak esan die eta bakotxeak erabaki dago bere, baina bueno, de puta madre elkartzea eta oso ondo egon gare eta barre batzu bota ditugu eta aber besten bat eitzen duen.
669, 669, 669, 669. Goes 669, 669, 669, 669, 669, 669. Ondo dauela, solako jaialdiak egoti herrixan. Ez dakit, talde asko elkartzen die, inoiz esun pentsauko herri hontan egongo zinik talde horre, lehengurtean moduan Kunigu, Espar, egon zien dana, kongurtean ukazu, 39 urtea esatorrela Charlie, Interruptez, danetik dau. Danon gustuko uste dela, eta ondo dau, nik uste ondo dauela, eta lan asko dau hau aurrera ematia, eta... Now, people have stopped saying punk's dead. You know, they don't say it anymore. After 50 years, they realise it's not. Very healthy, too healthy. I know a lot of punks who are millionaires. You know, it's too healthy. Promoters keep doing that. They keep saying it's the last show, so everyone comes. You know. And no, we've done the last European tour, and in September we're doing the last, or October we're doing the last UK tour, okay? But we're still going to come over everywhere that everywhere that books us. We're going out and doing it. No, it's just touring. We're not touring anymore. Hey, it's almost 50 years of punk rock, and we're still here! Say why do you beat our rabbits? Is it your religious habit? Tell me why do you die like flies? Ever starts a reason why? Yeah, we played with those guys in San Sebastian. Yeah, and we become good friends, you know, but yeah, sad to say, only the drummer is alive, you know. Autodromo, a great old venue, but not there anymore. Achieve it now. Time to kill that sacred cow. We are the endangered species. We come blow you all to pieces. We are the endangered species. We come blow ourselves to pieces. All right. You wanna dance in, we gotta dance together. Yeah. Check. For the first time in my life, I was so in love.
I'm feeling very good. I'm feeling up for the show, yes. Nice to be in the Basque Country. I think it fits well around the world, but certainly in this area, it's got a certain good presence about it. Yeah, I think that a lot of people have been waiting for us to see us. We certainly haven't been here since the COVID time, so it's quite a while ago now. I hope they haven't forgotten us. If they have, we'll shock them. That's exactly what I said. When I find her, I'm gonna kill her. 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 For the first time in my life, I was wrong. When she treated me like a flipping god. She took everything, even my brand new engagement ring. Took the car and went to town. How's it gonna be found? Oh, England sort of will become legendary in England. What we seem to be doing at the moment is playing a lot of South American dates. So South America has certainly turned on to us. The last time we were there, we played to 16,000 people, so quite a good show, yeah. Then we tried to open out and went straight to bed. You went to bed? That's what I said. But now I found her, don't wanna kill her. But now I found her, don't wanna kill her. Now I found her, don't wanna kill her. Now I found her, don't wanna kill her. The right, 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 the right,
Okay, gotta be quiet if you're coming into this room or fuck off. Bai, oso potentia, a ber, amengo talde potentiak dauz, nesken taldea badauz baita ere asko, eta bueno, eta Interrupter eta Woodcocks talde potente bezala, atzo ezin ginen egon, baina baita ere, ostea, Perkele, Batmanes eta hainbat talde gogor egon ziren, eta bueno, festi potentia. Bueno, izan zen politxe ikustea Perkele hemen Mondran egon zen kontu guztiakin tal, eta... Aprovechando este concierto también hemos pinchado, estamos haciendo 2 sesiones ayer y hoy, los que coleccionistas, y está muy bien, todo el fin de semana está súper bueno acá. Hemos encontrado una pinchada por la tarde en medio de Mondragón, que el año pasado no la vimos, no sé por qué, y ha estado muy divertido también. O sea que todo el combo, bien. Combo completo, además he visto un cartel de 26 de julio, del Día de la Revolución, que es el día de mi cumpleaños, y entonces ya ha sido como todo diversión, fenomenal, la verdad es que estoy encantada. Es súper bueno, se reúne todo el mundo de todo el País Vasco, ahí en la pincha había gente de Gasteiz, de Bilbao, y aquí estamos todos, aquí
esto nos une a todos y qué chimba, o sea, por favor. Era la primera vez que íbamos así a un festi tocho con el Peque y el sitio es acogedor y se está guay, muy a gusto. Es cómodo para él también, ¿verdad? Sí. Eran los de casa, ¿no? Arcada y así, y luego Subterranean, que son de Varna también, y todas las bandas guay. La verdad, este festival, Uka Subs. Yo solamente, a mí me mataba Uka Subs, ayer lo vi y estuve muy contenta. Mucha gente lo había visto ya varias veces, para mí era mi primera vez, lo mejor, Uka Subs. The Interrupters, kanpoko daiala, baina arrasate konfluentzia eukila arka sozial ikusteko gogo larrei, así que ondo. Azkeneko aldia hemen izan ginena, ni izan nintzena izan zen RIP taldeko Jul lagunari omentzeko. Gaur egingo dugun kantua orain, hemen ere Arrasateko Bionan, Mahomarekin egin nuen, askotan abesten nuen Nacho Cicatrizekin eta Inigo Anaiak berak moldatu zuen. Gaur hemen Mondran Rock and Rollen, Arkada Sozialekin, Aiarrekin que va mal! Dima que ya a nadie asusta y piensas que todo va bien. Ya no molestas ni a los viejos y estás feliz con tu rol social. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Ahora ya nada te importa. A ti ya todo te da igual. Bajo tierra, en un agujero. Para ti no hay flores, descansa en paz. Hay algo aquí. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que va mal. ¡Venga! ¡Alfa cortando! ¡Alfa firme! ¡Hay algo aquí que no! 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 ¡Va, no va, no va, no va, no va! ¡Hay algo aquí que no va, no va, no va, no va, no va! ¡Hay algo aquí que no va! ¡Hay algo aquí que no va! ¡Hay algo aquí que no! ¡Hay algo aquí que no va!
stay to the end? What do I get? What do I get? Oh, what do I get? Oh, what do I get? I need space, I need a rest. What do I get? None of the things I do in the break. What do I get? Everybody! What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Here we go! Only things in the sky, low here in my happy bed. You see what's in that right? I wish it only happened to me and say, what do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Only things in the sky, alone here in my happy bed. You see what's in that right? I wish it only happened to me and said, what do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Just wanna love her like me, and what do I get? Only one thing who stays to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Well, let me tell you now. What do I get? No love. What do I get? No sleep at night. What do I get? Nothing that's nice. What do I get? Nothing that's all, that's all, that's all, that's all, that's all. I don't get you. All right. Bai, ikustu hori bilatzen dugula ere batzutan, Osea, nola, lehen komentatu da, ez, volumenaren kontua, talde hiperhandien kontua, askotan, zerbait ertaina edo txikiak egin nahi badugu, ezin gara horrelako taldeetara heldu. Ba, uste dut, gakoa edo zerbait dagoela horrelako gauza bereziak bilatzea, ez, eta bereziak esan nahi dudanean Kokesparrer Euskal Herrian egonda beste batzuetan, baina, bueno, ikustea Deskontrol eta Kokesparrer jarraia larun bat batean, Monterronen, gainera Kokesparreren 50. Urte hurrena ospatzen, ikuste dut gau horretan, ez, Arrasaten gainera dagoen kulturarekin, punkoiaren inguruan, bai, ez malkoak, baina bai, behintzat horrelako, irrifar malkotxu bat ateratzen zitzaizun, ze polita, jende guztiak abesten, ez, osea, lehenengo Deskontroleko abestiak euskeraz, gero Kokesparrekoak ingelez, ez dakit, hor nabaritu zen pilo bat, zaleen kultura hori Euskal Herriko mailan, ez. Gazte-gazteak, helduak, ez dakit oso ordu honean, gauez, kriston gau batekin, ez, beraieko oso gertu ere, bai. Horren inguruan badaukagu horrelako, ez dakit, ez erreflexioa, baina, bueno, suposatzen dut pizkanaka ez, 80 hamarkadako talde mitikoak momentu batean joan beharko dira desagertzen, segurazki, bizitza horrela delako, ez? Eta guk hortik zerbait beste ildoren bat hartu beharko dugu, egia da, momentu honetan igual talde gazteak, Interrupters izan daiteke talde gaztetxo bat, gaztea ez, baina, momentu honetan helduak ez, badaukate urte batzuk, baina ez dira inbeste urteak ez, euren karreretan, baina bai nik uste dut horretan igual hardcorearen munduan daudela talde gaztetxo gehiago, edo punkoiaren inguruan, igual punka bezala, hor oraindik helduak dira, ez? Eta, badaukate, egia da, ahal dugun heinean, ez? Bada betikoa, osea, aurten ikustea Bazox edo Usox edo Katsuks, ez? Ikustea hemen, ere sarma edukiko du, baina badakigu ere horren inguruan nolabaiteko reflexio bat egin behar dugula. Baina, ostia, bai badagoela mugimendu bat, eta bai badagoela jendea mugitzen dela musika honen inguruan, eta hori lehen ezen gertatzen. Gu gaztea ginenean, eta Faiaren kontzertuetara ez joan inor, kontzertuetara, holako rollo eta musika ja esen entzuten, osea, talde oso basikoak. Zen igual zurrunagoa, orain gertatu dena ere bai da dagoela jendea, datorrela igual kaleko musikatik, punketik,
eta guk ez igaren estena horretatik, baina ez dira hain ortodoxoak soinuan, ez? Beste soinu motak lortzen dituzte, joaten dira gehiago, ez dakit, elektronikala edo popera edo dena helakoa, eta zabaldu da amalgama hori, aberastu da pilo bat, nik uste dut, eta talde pilo bat daude horra ateratzen. Bai, nik uste dut, ja urte desente aramatzagula, dena egina zegoenaren sentsazio horrekin, ez? Eta orduan agian, olatu berri honek, dakartzan nola egiteko berringutza batzuk, pixkat hortik atera nahian, ez? Ja, hostia, rock erradikala markatu gaitu hainbeste, irudia, Cicatriz eta Rip eta hauek baino beto ezin dela egin, ez? Hostia, demostratu dezakegu, rollo hortan, zerbait berria egin dezakegula, eta gure aportazioa ere eman dezakegula, ez? Eta ez du zertan izan behar, ez gara zertan egon behar beti haien itzalean. Eta ez gara beti egon behar mitifikatzen, 80. hamarkadako taldea. Hori, taldea hasi zenean bakarrik gutaz fijatzen zen jendea zen, bakarrik pixkatu hoi eszenaren inguruan mugitzen zen peña. Gero egia da, Errotenek hartzen du publiko oso zabala, bai gaztea, baina ere jende heldua esan duela agian, karri dugula nolaiteko aire freskoa, ez, edo pixkata gure aportazioa egin dugula, eta claro, jende helduari askoz gehiago kostatzen zaio talde berriak entzutea, ez, jende gaztearentzat dena dago deskubritzeke, baina jende heldua badara matza hamarkadak eta hamarkadako lako musika entzuten, orduan, hostia, benetan batzutan betetzen zaituena da jende heldua erakartzea, ez? Eta egiazki kontzertutan beti ikuste duzu, lehenengo jarak, ez, mugitzen dugun gaztetxo multzo potolo bat, baina gero fondoan beti daude helduagoak eta gero kontzertu ostean etortzen direnak hitz egitera edo garagardo hori hartzen duzunean eta elkarrizketa horiek dira benetan esaten duzuna, horre betetzen zaitu, bagajea dutela, ez, eta ez dakit, musikaz eta benetako elkarrizketa horiek dira, hori ikuste duzuna uztartzen dugula, hori, belaunaldi gaztetxoenak, eta ja... Eta adibidez hori, polita izan zen, Europaldean izan garenean, Europaldean, hoi estenan mugitzen jende guztia da heldua. Osea, dira, baina 50 urtetik gorakoak. Eta jende horrentzako, goinen umeak, eta etortzea jende hori, esaten ostia... Txoratuta. Hori da. Eta dena ematen, eta ez dakit. Ostia, betetzen zaitu, horre bai. Eta alderantziz, haiek etorri izan direnean, ere bai, egin dugu laguntasuna, eta Herberetako talderen batekin eta pare bat aldiz egon gara bertatik, eta etortzen dira hona, gonbidatu ditugu eta flipatzen dute, esatu dute, zer da? Ze oasiz daukazu hemen Euskal Herrian montatua, ez? Dela aretosarea, dela gaztetxeak, dela, hori, ez? Sarrera salmenta esageratua. Jende gazte pilo bat rock kontzertuetan. Handa super residuala, ez? Eta hiltzearrez, baina bai esaten dutela, osteaz, beti gaude 50 berdinak. Baita herrialde txikiagoa da, baina ez dakit. Ez gara konturatzen. Pasan urtean igual jarkoreari ez genion hainbeste lekuri gutxi,
aurten lekutxo bat utzi diogu, baina polita ez, badaude subterranean kiltzeko lagunak, Euskal Herriarekin beti oso harreman potentea izan dutenak, eta gainera elkartu direnak urteak pasata gero justo Mondran Rollera jotzeko, orduan ikustu dut beraiekin ere zerbait berezia sortuko dela, baina bai Interrupters eta bai Bad Manners nik uste dut bereziak izango direla biak. Bad Manners askotan etorri da, baina, bueno, uste dut ere bereziak direla, Kriston zuzenekoa daukate, abestiak dira guztiak, hori. Hitak ez, osea, guztiok dakizkigunak eta ere Interrupters uste dut horrelako gainera da hori ez, talde, lehen komentatu ditugun talde haunditxoien artean ez badago edo justo horretan jolastu nahi du, eta nik uste dut ere oso kontzertu energetikoa, alaia eta dinamikoa egingo dutela orduan. Are you ready? Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let it break you down. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior, and never let it break you down. We're up against the ropes, but we never choke. When the pressure comes, we go for broke. We've been beat up, yeah, been knocked down, come back twice inside and go round for round. Hit 'em pound for pound, gonna see it through. Not giving up, it's not what we do. Bell rings and the counts are down, but we won't be counted out. You know you gotta fight like a title holder. What? Stand like a champion. Woo! Live like a warrior, and never let it break you down. Fight like a title holder. Stand like a champion. Live like a warrior, and never let it break you down. Been told I can't, been told I won't, been told to compromise, but I don't. I've been beat up, yeah, been knocked down, come back twice inside, go round for round, hit up pound for pound, gonna see it through, not giving up. I've been black and blue, and all my skies remind me the worst days are behind me. Izan daiteke, nik uste dut oso Barrelion etortzea Arrasatera, bueno, izan daiteke, oso harreman polita daukagu beraiekin, jadanik Gazteizko linetik pasatu dira, Punkin Trublik, Bartzelonan egon gara beraiekin, azkenengo bira 40 urtetakoa, bueno, azkenean 42 urtetakoa ere guk antolatu genuen, 3 hanken artean, orduan, bai, izan daiteke, nik uste dut gainera, nik esan dezaket orain artea, azkenengo 10 boloak ikusi duanak, Barrelinekoak, kristonak izan direla, oso bolo zehatzak, zorrotzak, oso profesionalak, abestiak dira kristonak ere. Orduan bai, izan daiteke, baina bueno, behintzat aurten, pasan urtean, egin baino lehenago bageneukan buruan gauza batzuk, aurten utzi dugu hor, pizkatxo bat barbetxon edo, ez, geldirik, eta bukatzerakoan ikusiko dugu. We'll be right back.